tātou sofapelo Iesu Keriso, lo tātou ali'i, ma lo tātou fa'aola. Greetings in the wonderful name of our Lord and Saviour Jesus Christ. We get the privilege of now coming to His Word, and it's always great to be able to fellowship, not only in song and in hymns and in singing, but also around the teaching and the hearing of His Word. Amen? Ia le tua le nei tai au, awa e tupu le whaatuatua le taunongolongo o le taunongolongo fo'i lea o le fionga ba ia le atua lea la ua mawai e I tātou le nei tai au lea wanoa mawalunga lava tātou te whaalongolongo ai I le fionga ba ia a le atua o le au taita ina I tātou le tatalo o na tātou o whaatasi lea mau I le upo le atua le nei tai au. Whakataitele no mātou atua o no loanga le lei. Lo whaamau ni ua mātou au lia mai e le nei aso mātou te o mai o I mātou o le tino ke riso, mātou te vangavangaia le lao ai nei, ma le whale nei, ai mātou whaalongolongo au e whetalai mai a te I mātou e alai lau upu le nei tai au, o le taimi tātou inatu ia te o e whaamole mole ta mā, ia iei lau whaamanuianga I lau whanau, ta mā tina uso matua whawhine, au lātou whaalongolongo, te talau mātou loto, ina ia mātou talia, lau upu au whetalai mai I le nei tai au. Mawalunga lovi inga, ilona whai winga ono Iesu, wala tuaina mātou te talo. And we all say, Amen. O le tai au le nei o whaawa wina pēr la tātou mata upu e se fulu ma le iwa. I le taimi na tu ua I le tātou mata upu safa a pēr o na tala noa e I tātou le whaamasi nonga muli muli a Pilato. Nta upu le sefulu ma le iwa mai lona whaipo e iwa I le sefulu ma le ono. Sa iei tātou I le whaamasi nonga ia ma le whai unga na whai e Pilato e whaatatau ia Iesu. So the last time we read chapter 19 from verse 9 to 16, we hear and we read that Pilate had delivered his verdict. And his verdict was that he was clean from the blood of this man called Jesus Christ, and he had handed him over back to the Jewish leaders and back to the Roman soldiers to be beaten. O I fo'i le whai upu e se fulu ma le tasi, na tātou whai tauina I le tali atua Iesu I se tali onga ma le matautia. In verse 11, Jesus had responded to one of the questions that Pilate had asked him, and gave us an insight in regards to Pilate and the Jewish leaders that had delivered him to be before Pilate. For mai le talia Iesu, e le aisa upule ia te au, ana le tuina mai ia te oe mai lunga. O le mea lea e te le ailona leanga na ia tuina mai iau ia te oe. Remember that response that Jesus responded back to Pilate in verse 11, and he said these lines, "Therefore the one who delivered me to you has the greater sin." Na tātou o ina ima mana malamai I le winga o ia upu, whaapea ai ia Pilato I lana whai unga wa mama o ia ma le toto o Iesu. Ai lilo ia Pilato, ona ua ia tuina atu Iesu ma to I lalo I le mana onga a iutaia, na ia whai ai se whai unga se se. Remember, Pilate had given in to the people and the fact that they wanted Jesus dead, that he would give a verdict that which was unrighteous in the eyes of the court system. But he gave in to them, and therefore delivered him back to them. And he thought he was clean of Jesus' blood. But he said to them, and Jesus said to Pilate, says, "Therefore the one who delivered me to you has the greater sin." Wa tātou mana malamai fo'i mai lea whai upu ma lea whai tau, e iei le taimi o le whai unga, e iei le taimi o le unga leo langa, e whaamasino ina ai Pilato ona o lana whai unga sa whai. Ai e fo'i le unga o le au iutaia o I lātou ia na mō lia Iesu ina ia wha masino ina. Lea lai le whai wha pe atu Iesu e sili le leanga o ia na tuuina mai a u ia te oe. Ai sea, o iutaia na lātou tuuina atu Iesu
matuina atu ina ia whaamasino ina, e sili atu lo lātou leanga ona o la lātou le talitonu. The greatest sin are the Jewish leaders who brought Jesus before Pilate to be judged. The reason why is because of their unbelief. They spent 3.5 years worth of Jesus' ministry and hearing his words and seeing his miracles, and yet they chose not to believe. O I tātou te malamala mai, I le whaamasinoina o Iesu, ma le whai unga na tuina atu e Pilato, ma le alalanga o tangata iuteia, ma whaape atu faasatauroina te ia, ona o la lātou manao ina ia fasiotia, pe ave eseina le tangata, e ngoa ia Iesu. So le la wa malamalama tātou I le tūlanga leo lo iai tātou. Wa iai tātou I le taiao o lana faasatauroina. Wa iai tātou I le taiao o le a maliwai o ia. We have now arrived on the morning of when he will be crucified. Pilate has delivered an unjust verdict. The Jews have asked for his blood. They've even said, let the blood of this man be upon us and our children. That's how full of hatred they were toward Jesus Christ. Ai peitai, e iai le mafuaanga na tatau o na maliwai Iesu. O le fina ngalo o le atua, e tatau o na maliu lona alo, lona atali e to atasi, ina ia lave ina le lalolanga. Whamaile e peru e iwa whai pasfunu ma le wha, e le sili ea o na whaamamaina o tau loto fuatea ifo ai ngā luenga e oti ai I le toto o Keriso. E tasi lava le awala e mawhai ai o na whaamanga loina, le anga sala o le lalolani, ma ia toe maua le whesa o ta inga o le tangata anga sala, ma le atua pa ia, e tasi lava le awala, wana o le toto. E tasi fo I le tangata o lo o iai le toto e sili o na mama, wana o Iesu Keriso. Whamai e peru, e le sili ea o na whaamamaina o tau loto fuatea ifo, ai ngā luenga e oti ai, I le toto o Keriso. Pilate had delivered an unjust verdict. The Jews had asked for Jesus' blood, but it was for the Father's will that Christ came and died. The reason why Christ had to die, because the reconciliation of a sinful man required the shedding of blood. The whole of the Old Testament system was based on a blood-covering system. The death of Christ became the ultimate sacrifice, and his perfect, sinless blood became the atonement of all of mankind. Why? To reconcile sinful man back to a holy God. Christ had to die. Even though there was an unjust verdict, even though there were Jews who were crying for his blood. But Jesus' death was because of the will of the Father. Amen. O I na whaalongo e tātou I le amatanga o le ngaluenga a Iesu na whaape a Ioane le papatiso, whahauta I le tamai mā moe o le na te ave e seina le anga sala ale lalolani. Remember at the beginning of Jesus' ministry when John the Baptist says, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. How? This is the morning. This is the morning, even though he had been given an unjust verdict, even though his own people wanted him dead. But this was the only perfect lamb that could become our atonement, that could become the sacrifice. He had to shed his blood. It was the Father's will for Christ to die. Even though the judgment was unfair. E wi lava ina tātou whaavai ma whai tau, I whai unga ale tangata. Ai o le soifua atoa Iesu Keriso, le tolu ma le awhatau sanga,
Nā ngai mai lava I le taiao le nei. O le taiao le nei, o le atatou faitauina ai, le faasatauroina o Iesu. This morning, we are going to read verses 17 to 24, and we're going to have a look at the crucifixion of Jesus. Praise the Lord. Amen. So let us read from His Word. O le atatou faitauina lana upu I le nei taiao. Haupesu mai fitu, whangata mai whaipu e lua se fulu mai wha. And then we will read the English text as well. So, if you have your Samoan Bible, whamun mole, just pa ia Samoa, le whaitawina whaipu suma fitu, se ia whangata mai whaipu e lua se fulu mai wha. Maua I tatum ta uku le neta au, o le faasatauroina o Iesu. O na ave lea ia, o na ave lea o Iesu e ilato, ua taita inatu, ua ave e ia lona sātaro, ua maliu atu foi I le mea e tā ua o le mea e iai le urupo'o, wa ingoa I le upu e peru o kolokota. Ko latu whaasātauro I a te ia I le mea. A toa maisi tangata e to olua whaatasi maia. O le tasi tū, ma le isi I le isi tū, a I tutongu Iesu. Ua tūsia foi I lunga I le sātauro, ua tūsia foi e pi lato o le tūsi whaailonga, ma tū I lunga I le sātauro, o le upu le nei ua tūsia, o Iesu le Nasareta, o le tupu o tangata Iuteia. O na whaitauria lea o lea whaailonga e Iuteia e tōtele, o wā o le mea na faasatauroina ai Iesu, e la tāne lea I le aai, ua tūsia foi I le upu e peru, ma e neni, ma Roma. O na whape atu lea o le awosi taulanga o Iuteia ia Pilato, aua e te tusi o le tupu o tangata Iuteia, a ia whapea, ua whai mai o ia, o aku o le tupu o tangata Iuteia. Ua tali atu Pilato, o le mea ua outusia, ua outusia lava. O faasatauroina Iesu e tangata tau, ona lato ape lea o na ofu mabai whaina, taitasi le tangata tau malana mea, I le male ofutino, ai le ai se suina I le ofutino, walalanga ato otoa e afua mai I le pito I lunga. Ona whetautatala I lea o I lato, aua tātou te saia, ai se tātou whai ai le vili, po ai le whaimona, ina ia taunu wai le tusi, ua whaapea mai, ua lātou tuwhatuwhaina o ofu ia te I lātou, ua lātou whaia fo I le vili I lo ofutino, o mea lava ia, na whaia e tangata tau. Our first part of our sermon this morning is entitled, Bearing His Cross. O le vainga mua le tatou mtaupu le ni tai au, I le mtaupu o lo whaapea o le faasatauroina o Iesu, ua whaingoina whaapea ua ave e ia lona sātauro. I'm going to read in English verses 17 and 18. 17, and he bearing his cross went out to a place called the place of a skull, which is called in Hebrew Golgotha, where they crucified him and two others with him, one on either side, and Jesus in the center. Pei ona tatou whaitauina, o le taiaone nei ua whaiwina, ua whaia le whaiunga a Pilato. O le taiaone nei ua whaapea o na whaataunuwina le manaonga a Iuteia, ina ia faasatauroina Iesu. Ai whaafetai I le atua ona, o lo whaapea ona whai mai le awhionga le atua pei ona tatou wa oina I le taiaone nei. Ona o le whai unga ua whaapea ona whaia e Pilato, e whaapea ona whaataunuwina le whaasalanga. Pilate had delivered his verdict. The Jews have got what they wanted. What they wanted was Jesus dead. What they wanted was Jesus crucified as a criminal. That's what they wanted. And this morning, they've got what they wanted. But we now, in our introduction this morning, understand that it's not only what they wanted, but the death of Christ was preordained by the Father himself. Christ had to die. It was according to the Father's will. A whamaina manatu mua moe le nei tai au,
ua ave e ia lona sātauru. Whamai le whai tau whai upu sifuma le fitu. O na ave lea o Iesu e I lātou. In the first line it says, then they took Jesus and led him away. Se tato toi te patasi lava I tua, ina ua whaia le whai unga Pilato, ma ua whawhano na lima, ma ua tuina atu ia te I lātou. Whamaile leina mua lava le tato whai tau le tai au le nei. O na ave lea o Iesu e I lātou, ua taina atu. O I o lo tātou maua mai ai I tusi matala o le awhai evangalia, sa whaapea o na toe whasia Iesu I lona whasinga lona lua. Ina wa maea o na whaia le whaiunga Pilato ma ua o le aho I le toe, o le aho o ia I le sātaru. Whamai o na tuinatu lea o ia I lima o fita Roma. Tuinatu o ia I lima o taitai o Utaia. When Pilate had delivered his verdict, he was then given back to the soldiers for a second round of beating, for a second round of scourging. Not only was he given and full of shame with a crown of thorns, they put on a purple robe to mock him because he was told by the Jews that he was calling himself the king, but without the soldiers actually realizing that he was definitely the King of Kings. But when Pilate had delivered his verdict, he was taken again and was beaten again. O le talitonu ngā Utaia e whasefulu sasa po tā a le tangata Roma a. Ai o le tangata Utaia e ngata lona sasa I le tua I le tōru sifuma le iwa. Ai le tū matulanga wha Roma e le wha ngata ina latou tā a. E tā lava se ia malie le loto o fita tau o lo whaapea o na whaao I le whaatingaina o le tangata o lo tingaina. So lea lau tato I loa ina ua mawai le whai unga na whai e Pilato, whamai le walaina mua o na ave lea o Iesu e I lātou ua taina atu. Whamai le leina lona lua, ua ave e ia lona sātau. Ua uma o na sasaina o ia, ua uma o na whaatingaina lona tino, ua malingi mai le toto mai ona fofonga, ua tingaina lona tua I le sasa ma le tā. Whamai le ngata I le sasa ai wheanu, whepō, whetui. O loo whaapea o na whaoo le tinga I lona tino. Ai le ngata I ia tinga uma, ai whamai ua ave e ia lona sātauro. Ua tilo tātou I le ata o le sātauro, pe ona tātou iai I tua I. Ai o le la au whaalava, o le la au le nā moina e lo tātou whaola. Ai a e mawhau iai, o loo a moina e ia, ai o loo tingaina lona tino. When we think about that second line, it says that they took him and led him away. We now know that he got a second round of beating. He got a second round of scourging. Then it goes on to say that he bearing his cross. So he was already exhausted from all the beating. His body was already bleeding. He was already tortured. His back was now stripped of the flesh. And yet, he carries his own cross. Whamai le isa e lima sfuma le lua whaipa sfuma le wha. Whamai le perofetanga e winga I ne maliwa Iesu. Whamai e ofo tangata I ona fofonga ua faa leanga. I lona tino ua faa leanga. It says in the prophecy of Isaiah 52 verse 14, gives a description of the prophecy about Jesus' death. And it says, just as many were astonished at you, so his visage was marred more than any man, and his form more than the sons of man. His body was literally shredded, and yet he had to bear the cross.
Whamaile Isaia 5:13 alona whai upo e ono. Whamai upu ia o lo iei le walo anga Isaia. Whamai 5:13 alona whai upo e ono. A ua whao o ia te ia e Iova le a mio leanga o I tātou uma. Le mamafa o le satauru. A whamai le walo anga alona maliu. A ua whao o ia te ia e Iova le a mio leanga o I tātou. In Isaiah 53 verse 6, it says there that the Lord had laid on him the iniquity of us all. His body is shredded to bits. He is bleeding from head to toe, but they make him bear his own cross. That's the horizontal part of the cross. He's already exhausted from the beating, yet they make him carry his own cross, or the beam that he's about to be crucified and nailed to. But Isaiah says it was the Lord that laid on him all of our iniquity. O le amo le na amo Iesu le la au whaalava au. E ui ina tinga ina, ai whamai le perewhetanga Isaia, whamai ua whao ia te ia e Iova le ami o leanga a tātou. O le ata le nā o le sātauro le na amo e Iesu. Whamai le mua pe teru, lona mta koe lua, a lona whai koe lua sipun mali wha, o le na aveina e ia lava a tātou wangasala, I lona lava tino I lunga o le la au. O le mamafa o le sātauro, sa mamaya Iesu, aisea, na ave ia a tātou wangasala. In the book of Peter, 1 Peter chapter 2 verse 24, it describes there that he himself bore our sins in his own body. That weight of that beam that he was carrying was the picture of the sins of all of mankind from history to today. He bearing his cross. His body already stripped. He was already physically weak. He was bleeding from head to toe, yet they made him carry his own cross. It says that he was so exhausted from the beatings that in the book of Matthew, Mark, and Luke, someone had to help him, and that was Simon the Cyrene. Whamele tusi evangelia ma tayo ma reko ma Luka. O le mamafa lia o ana manuanga. Sa whapea ona fisoso ale tangata leo Simona le kurene ina ia ave lona satauru. Aina ave e ia le satauru. Aisea, le whamai ele tusi peteru a. Whamai o le na ave ina e ia lava a tātou angasala. I lona lava tino. O angasala tātou. Ele I angasala ia. Le whamai ele tusi a korelito a. Whamai na sui, na avea o ia masui o wā tātou angasala. Mumoli anim tā pue lua alona whai pue lua o lo iei upu whapea. O le tongiola foi o ia mo wā tātou angasala. E le ngata foi ia te I tātou. Ai a toa foi ma angasala o le lalolangi. Vaenga mua lo tātou tala noa I nei. Ua ave e ia lona sātauro. O le ata ua ave e ia a tātou angasala. Bearing his cross, he was already beaten. He was already at his weakest point physically. I think they've even got some studies that some people die at the beating. That's how heavy the beatings were. And yet Christ died on the cross. So imagine the heavy beating, then the second beating, then having to carry his own cross. That's how much Christ offered his own life in exchange for ours. He took upon himself our sin in exchange for death. Vaenga lona lua lo iei tātou tuiswhai tau le tai au le nei. Whamai, o le mea e ua ave e ia lona sātauro, ua mali watu foi I le mea e ta ua, o le mea e iai le uru po'o. Wai ngoa I le upu e peru, o kolopota.
Not only he bore the cross, but it says there in verse 17, it says, he bearing his cross went out to a place called the place of a skull, which is called in Hebrew Golgotha. O korokota o le vaenga lea o le ifafo o le aai, I tua o le aai. E awina tu wai pangota ina ia faasatauroina ma ia tautau wai I sātau. Golgotha was outside of the gates of the city and was used by the Romans for crucifixion. And that's where criminals would be hung on their crosses and they will eventually die outside of the gate. Ai whamaile e peru se fulu ma le tolu, alona whai pe se fulu ma le lua, o lea na ti ngā ai Iesu I tua o le whaitotoa o le aai. According to Mosaic law, anything that was unclean had to be removed from the city. Anything that was considered sinful was removed from the city. Every sacrifice, an animal that was given as an offering for sin, after the blood was shed, then the animal will be removed from the city and burned on the outside of the city. I le tula fono Mose ina ua whaapea o na whasia o manu ma whaongaina le toto ina ia whaiai ma taulanga o le angasala o na abe leo le tino le manu e susunu I tua o le pā. O le hata lea o lo au maia I le whaitau le whaimai ua abe e ia lona sātauro ua maliu watu foi I le mea eta ua o le mea e iai le urupo'o ua ingoa I le upu e peru o kolokota. O le ata leolo au mai I na avea Iesu ma angasala a. O angasala a I tātou. Na whai mai le lua koronitum tāpua 5 suma tasi. A wā o ia na le iloa le angasala na whaia lea e ia ma angasala o le sui o I tātou. E le malio Iesu I totomo le aai. Na maliu Iesu I tua o le aai. The picture that we see here is that it says there in line 2 that after bearing his cross, Jesus went out to a place of skull called Golgotha. Christ did not die inside the gate. Christ died outside the gate. It was a beautiful picture of Jesus taking our sins, putting it on himself, and then dying outside of the gate. What an amazing love. That is an amazing grace, but it's the reality of Jesus' crucifixion. Jesus had to die, but even down to the finest detail of where he died outside of the gate. Considered sinful, considered a criminal. Ua avea o ia matangata angasala. Ua whaitawina whaatasi o ia ma e whao mea. O whele mea leo tia Iesu, e leo oti o ia o le tupu. O lo oti o ia o le tangata whao mea. Whamaile tusia I Isaia mtaakwe 5 suma tolu, whaupa suma lua. Whamai, ua whaitawina whaatasi o ia mapango tataa. Lo tato whaola, lo tato walii. Lo tatou whaola o lo tatou tapuai ma taua o ia o le atua na whaia mea uma. A o lona maliu, na maliu o ia e pei o se pango tā. Whamaile tusia Isaia, ua whaita wina whaatasi o ia ma e pango tā. This is our Saviour. But in his death, when they crucified him outside of the gate and called him together or called him as a criminal. In Isaiah 53 verse 12, it says about the prophecy that he was numbered with the transgressors, or he was numbered with the criminals. He was counted as one of them. This is our King. This is our Lord. This is our Savior. And yet he was counted like a criminal. How?
it says there that he carried his cross and he went out. It was a picture of the removal of sin. It was a picture of the removal. He took all our sin and then went and died outside of the gate like a sinner. Why? Because Corinthians says that he took my sin. Corinthians says that he took your sin, placed it upon himself, and then went and died as a criminal. That's the reality of his crucifixion. Mainga lona tolu o iai le whaipo se whunu ma le walu, wa lato faasatauroina te ia I lea mea, a toa maisi tangata e to lua, faatasi maia. Whamai le whai unga tu walu, o le tasi tu, ma le isi tu, a o te tonu Iesu. In verse 18 we find a third point. We've looked at 2 points. The first point was that he was bearing his cross. So he took our sins. And then it says that he was buried as a criminal. He was killed as a criminal. So he bore the suffered the shame, bore the sin and shame, and went and died as a criminal would. But in the third part, it says there in verse 18, where they crucified him and 2 others with him, one on either side, and Jesus in the center. O iolo o mai ele ata whaapea, o na ole maliwa Iesu, I tū whaaroma, e faasatauroina faatasi pangotata, a le pangotā pito o ngā totonu, o ia le nā e sili lona leanga. According to Roman law, when those who have been crucified, the one at the center is the worst of the 3 criminals. This is our Jesus. This is our Savior. And when he died his death, he was labeled together with the criminals, but he was given a death that described him as the ultimate criminal. And yet, he died. Can we turn to Psalm 22, 14 to 16? Salamo e lua sfuma le lua. Whaipo e sfuma le whae o whaipo e se furuma le ono. O I olo I eile salamo ta vita e whaatatau, I le tuainga maliu e maliuai Iesu. A maua whaipo e sfuma le whae. And those with the English Bible, if you can just follow through with verses 14 through to 17. And we're just going to read in Samoan. Sufa, sulima, suluono, sulmafitu. Ia, wasasaaina au ebe o le suavai. Wa see o vivi uma. O lo uloto ua bei o le pulu. Wa liu suavai I totonu o lo manawa. Wa mango o lo malosi. E bei o le tae ngā ipu. Pa ua pipiki I lo ulaulau whaiva I lo umutu. Ua e tuuina au I le ele o le oti. Ua ua sio mia au e uli. Ua punitia au ele vau tangata mio leanga. Ua tuia e ila atou o ulima mau vai. O te mawhaia o na whai tau o uiwi uma. Ua ila atou, ua la atou vaava ai mai. Ua mata mai ya te ao. This was written by the lineage of Jesus, David himself, but it described right to the detail his death. O I fo I lo tatou maua I le wha maoninga, I le moli maua le whiangenga tuwai, e winga I le maliu o le tangata le nei e moa ia Iesu Keriso. Lo tātou ali'i, ma lo tātou whaaola. Whamai, paipa suma le ono, ua sio mia au e uli, ua punitia au e le vau tangata mio leanga, ua tuia e I lātou o ulima ma uwai. Sufitu, o te mawhaia o na whaitau o uiwi uma o I lātou, ua lātou vaava ai mai, ua mata mai ia te au. His death, he was nailed with both his hands outstretched on the horizontal beam. Then his body was lifted up vertically and his feet were nailed at the same time.
It says that as he hung there, his body already tired and exhausted from extreme beating to his flesh and his body, he was bloody and had open wounds. And he also had the crown of thorns on his head. This is the way that Jesus died. They say that normally people, as they hung there, they would try and catch a breath and would try and lean on the foot of the cross to try and get some air. But their bodies would be so wounded by that time that they'll die by suffocation because they can no longer hold up their body. O le maliu na maliu wailo tātou whaola, e matautia pēr tātou māwhau whau iai. Ai whamaina ave e ia tātou angasala. Whamaina whaamaina o ia ona o I tātou. Whamai o a tātou angasala na tau ave ina e ia. Ina ia ona o lea nganga lava le whaola, ne ia whaola ina I tātou. Jesus bore our sins. He took our sins on his shoulders. He suffered the curse. Whamai e whaafanoina le tangata e maliu I lunga o le sātauru. The Bible says that cursed be the man who hangs on a cross. Christ was cursed because of us. Whamai e o I le whaamaina o ia. Ma ua whaatusaina o ia. E pei o se pangota. He was counted together with criminals. Why? Because of us. Because of mankind. Because of the sin of mankind. To be reconciled back to a holy God. Manatu mo mua le neitaya ua ave e ia rona sātauru. First part of our sermon this morning is that he bore the cross. He bore our shame. He bore our sin. He took it upon himself that we might be set free. Manatu lona lua. O le mea ua tusia. Whaipa suma le iwa o lo whapea. Ua tusia fo e Pilato o le tusi whaelonga. Matu'u I lunga o le ile sātauru. O le upu le nei ua tusia o Iesu le Nasareta. O le tupu o tangata Iuteia. O taimi umalawe faasatauroina ai se pangota. E whapea o na tusia se whaelonga. E whaatatau I le angasala na whaia e lea tangata pangota. Ma le mafua anga. Ua faasatauroina be maliwai le nei tangata. A o le tangata le nei o Iesu. Whamai o le tusi whaelonga na tuina atu e Pilato. Ua whapea o Iesu le Nasareta. O le tupu o tangata Iuteia. So any criminal that is crucified, according to Roman tradition, the judge would actually write an inscription and put it on top of the cross to indicate the accusation in which that person had been killed. In Jesus' case, though, Pilate writes the inscription and he says these words: Jesus of Nazareth, the King of the Jews. The accusation actually becomes his title, and the title therefore becomes the truth. Praise the Lord. Whamele whai pue lua se fulu. O na whai tau lia lea o lea whaelonga e Iuteia te o tele. Whamai awa o le mea na faasatauroina Iesu e lata lea I le aai. So Golgotha was obviously not far located from the city itself. Because in verse 20 it says that many of the Jews that read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city. Ai whamai fwoi la, o upo fwoi na tusia I lea upo po lea whaelonga, po le tusi whaelonga wa tuwina e Pilato, ua tusia le ngangana e Peru, le ngangana e Leni, ma le ngangana Roma. This title that Pilate had put upon Christ, he not only put it in the most public place, but he writes it in the three common languages of the day. Those languages was in Hebrew, was in Greek, and Latin. The language of Rome at the time. So in other words, Pilate had declared that Jesus of Nazareth was the King of the Jews in all languages of the common world at the time. Ua whaeloa e Pilato
O le tangata lea ua maliu, o Iesu le Nasareta, o le tupu o tangata Iutaia. Ai whaongaina i ngana malava o loo silafia ele lalolangi i lea vaitaini. O i tātou te iloa ai, e o ilona maliu, na whaao ngā e le atua le maliu o lona alo, e whaailoa ai i le lalolangi o ia o le tupu. Le tupu o tupu, le alii o alii, o le lalolangi atoa. That even in his death, ultimately, we are broken-hearted when we read the story, but when we see what Pilate does and creates this title and calls him the King of the Jews in the 3 languages, so whoever reads that title, they say, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. In other words, declaring that Jesus is the King of Kings and the King of the whole wide world. 1 Timothy chapter 6, Paul writes in his exaltation of Christ, and he says to Timothy that you keep this commandment without spot, blameless, until our Lord Jesus Christ appearing, which he will manifest in his own time, he who is blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. Le tusi o le vi inga na tusi e Paulo ele mtau po Timoteo mtau kue ono, mo mua Timoteo mtau kue ono whape ukua Paulo ya Timoteo. Mama, ia e tau file ni polo, excuse me, ia e tau file ni polo inga ma le lepo na, ma ia le matau leanga ina, se ia o atu i le whaali mai o lo tātou a lii o Iesu Keriso, e whaelo mai lea mea e ia ilona lava haso, o ia o le alii e manuia mona ua toatasi o le tupu ma le alii o alii. Amen. E o ilona maliu na whaelo ai o ia o le tupu. Even in his death, God revealed that his son was the King of Kings. A tātou te iloa e fo i le whei tai o Iutaia a, wha mai whai koe luasfulu, wha mai ona whapea atu leo Iutaia, le a wastau langa o Iutaia yapi lato aua e te tusi o le tupu o tangata Iutaia, a ia whapea ua whai mai o ia o au o le tupu o tangata Iutaia. O i tātou te whaita wina atu ai, le whei tai ma le itangia o Iesu, e ui lava ua tautau o ia o le āmaliu, ai whaapea tu lava Iutaia, au le whaapea o ia o le tupu, a ia whaapea ua whai mai o ia o au o le tupu. So the Jews not only were not satisfied that Jesus was now hanging on a cross, but they complained back to Pilate and said to him, don't write that he is the King of the Jews, but say that he said, I am the King of the Jews. But Pilate this time was annoyed with the Jews. Because you could tell, because he just said to them, look, what I have written, I have written. He had had enough. He had given them over to him. The poor man was already hanging on the cross. And Pilate just turned around, what I have written, I have written. Without realizing that he was declaring in public to the whole world that this man who was dying on a cross was the King of the Jews and the King of the whole wide world. Even in death, Christ was declared as King. Malamanatu muli e ko luasuma tolu ma luasuma fa. Tato fai tau mai fai upu e fa mon mole lua. O faasatauroina ia, o faasatauroina Iesu e tangata tau. Ona lato abelea ona ofu, ua vai whaina, taitasi le tangata tau malana mea, ile male ofutino, aile ai se suinga ile ofutino, wala langa a toa e a fua mai ile pito ilunga, ona whetautala tala i lea o ila ato, a watau te saia, ai sei tātou whai ai le vili, o ai, ina ua taunu ai le tusi, wa whapea mai,
O lātou tupa ofu ia te I lātou. O lātou whaia fo I le vili I lou ofu tino. Mea lava ia na whaia e tangata tau. Final two verses for today. It says the soldiers. So these are the soldiers that were doing the crucifying. It says, when they crucified Jesus, took his garments and made 4 parts, to each soldier a part, and also the tunic. Now the tunic was without seam, woven from top in one piece. They said therefore among themselves, let us not tear it, but cast lots for it, whose it shall be. That the scripture might be fulfilled which says, they divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. Therefore the soldiers did these things. Ona manato muli, o tatou vaaia ua aveina e ia lona satauru. O tatou vaaia foi ua whaapea o mea ua tusia e Pilato ina ua whaapea o Iesu le Nasareta le tupu o tangata Iuteia. Ai le temi foi na maliwa Iesu, na tatou vaaia inga I o inga ale atangata tau, po fita. We've now read this morning about Jesus bearing the cross. That even in his death, he was the King of the Jews. He was the King of Kings and the King of the whole world. But in the final thoughts this morning, in this text, we see that the soldiers play a specific role as well. In verse 23, it says, when they had crucified Jesus, they took his garments and made 4 parts. Ile masalinga o fita Roma I leva I taimi, a maea o na faasatauroina o se pangota, o mea lava ale pangota lea, e whaapea o na tufa I lātou ia te I lātou Tu se mawai a lātou mea, pe e sa ili e a lātou mea. O I foi tātou te vaaya, e le ese foi se mea na o ia Iesu. Na lefa mai fai poe lusu matolu, o na lātou abelea o na ofu, ua vai whāina. Inga ko a whāia au fita tau, sa iai le teimilea I le whaatinoina o le faasatauroina o Iesu. Whamai, taitasi le tangata tau, malana mea. There were 4 soldiers, because it says they took his garments and made 4 parts. So they spread these things equally among the 4 of them. But it says to each soldier a part, and also the tunic. Whamai ile male ofu tino, lono winga o le ofu tala loa a le whaaula. Ai whamai walalanga ato atoa ia fua mai le pito I lunga. Whai pula I luas fumal whae ma waile manatu mo le tato mata upu muli, mo le manatu muli le tato mata upu tai aule nei. Whamai ona whatautala I leo I la tau. O ngai o inga a fita tau I le vai ina o lava o Iesu ma mea an whaola. Whamai, aua tātou te saeia, ai se I tātou whai ai le vili. It's in verse 24 where I would like to highlight specifically what the soldiers did that gives us an insight into who Jesus is. Because it says in verse 24, they said therefore among themselves, let us not tear it. Don't tear the tunic. Don't rip the tunic into 4 pieces. Let's keep it as one full garment. And they say, but let's cast lots for it. So they say they did their little draw. They say whoever wins the draw wins the garment. That's ultimately what's happening here. For mea lato whamtalanga, a ia whai se tato whai ai le vili, po ai le whai mona. Whai po losu me whawhapea, ina ia taunu uai le tusi. O I tustusinga Ioane le apostolo, tātou te vaai ai le angango Ioane, ina ia au mai ia te I tātou le tala. Manatua, o Ioane o le tangata Iuteia. Na te iloa le whenga tuai mai lona amatanga e o I le unga. Talitonu foi a mata Ioane I ngai o inga a fita tau I le aso. A o whai e la tau le vili mo lana ofu lea. Na tau nuu ai le loto Ioane le wha maoninga o a fionga pa ia le atua o le tangata le nei o le alo o le atua soifua. Na ia tatou vava ai le maulea o le maulea e maua I tua le salamo e lua sfulma le lua whaipo e sfulma le valu. Whamai ua lātou tufa o ofu mo'i lātou ma lātou whai le vili I lo'u ofu tino. In verse 24,
it says these words. So the soldiers, they decide to cast lots, or they decide to do their little draw as to who would win the garment or the tunic. But it says there that the scripture might be fulfilled. And that's the point I wanted to highlight here. Because right here, John, the gospel writer, or John the apostle, he's highlighting again that even in Christ's death, and even in the actions of the soldiers, God was confirming that this man that is hanging on a cross, because John is the only one that the Bible mentions, is there at the foot of the cross. And I imagine as John is there comforting the mother of Jesus and the other Marys, and he sees these soldiers start to do this whole casting lots for this garment. Being a Jew, he would know the Old Testament back to front. And he would highlight in his heart, hey, this is truly the Son of God. Because it says in Psalms 22 verse 14, which I will read, it says there specifically what they did. This is Psalms 22, written by David, generations ahead of the death of Christ. But this is how specific it is. It says in verse 18 of chapter 22 of Psalm, they divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. Specifically what happened at the death of Christ. Amen? Amen. And I imagine as John is seeing that, as broken as his heart is of who his Savior is hanging on a cross, yet he sees this and he takes it down and he writes it in his account. And he says, the scriptures are fulfilled. Amen? Aotilotilo Ioane mai maitauina nga yoinga tangata tau. Na yailo na loto, o le alo lava lea, o le atua soifua. Me tai aole nei, uso matua whawhine, o tatou mata a, ma o tatou tilo. Sa whapea o na ave e ia ha tatou angasala. Le ata le nao le amoina e ia o a tatou angasala. Le amoina e ia o lona sa tauru. Whamai sa whapea o na whaataua whaatasi o ia ma e pango tata. Sa taua pe na whaafanoina o ia. I tua o le pā. Whamai e o i lona maliu na taua i o ia o le tupu. Ai o lava i le unga o lona oti. I le teimi, i ona toi teimi. Au whai inga i o inga o fita tau a. Le whamai whai unga lava o whai puelusu me wha. O mea lava ia na whaia e tangata tau. O le wha maoninga i le tangata whai tau. O Iesu ke riso o ia lava o le alo o le atua soifua. That we've now heard today, brothers and sisters in the faith, that once again, as we read, even in his crucifixion, that when he was bearing his cross, he was bearing our sin. That he was cursed for you and for me. That even in his death, that God would still declare that his son was the King of the Jews and the King of the entire world. And that when the soldiers were casting lots as they were seeing who was going to get what part, that even in that small detail we would see that John writes that scripture might be fulfilled. The prayer today is that we all believe. And remember, we come back to the key verse of the whole Gospel of John. E toi au maia tatou manatu i le au tū. O le tūsia Ioane. Ua tūsia ia mea ina ia tali tonu wai o tō. O Iesu o le keriso lava ia. O le alo o le atua. Ina ia mawai fo i le ola i lona suafa. E o tō o e tali tonu. The key here, brothers and sisters, again, is to believe. The key is to believe. Then it's to repent and turn from your life of sin to a holy God. And praise the Lord that we've now understood today that his crucifixion, the story of his death, still, the power, it still has not lost its power. And praise the Lord for his salvation in Jesus' name. So last verse there, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God,
and that believing you may have life in his name. Puna le atua mo tātou le nei tai au, tawina ia whaamanuia tele le atua I lo loto, ia au e sauni atu fo I mo le nei vai aso, I swafo Iesu. Amen. Why don't we stand and we'll pray together? Whaiuna ele tātou mata upu le nei tai au. Tui nātu lo loto I le atua. Think about his word today, think about his cross, think about his death, think about what he suffered. All of those things tell us of his great love, but also tell us the fact that we have been reconciled from a life of sin unto a life with a holy, holy God. Tatou tatalo, whatai tai mai upuia tatou tatalo. Di ia oe tamā, lo wanga lelei, I le nei tai au, lau upu, ua o whaalongo, ia whesoa soani, I loho langa, savali, mo oi, whaafetai tamā, I loa lofa tele, ia te au, whaafetai, I le maliu, o lo walo pele, ua o whaitau, ua aoa oina, ai au, ina ia, o wola, mo oi. I thank you, Lord, for your word this morning, reminding me about the death, about the crucifixion of Jesus, his death, which gave me life, that he was cursed, that I might live. But I praise God that on the third day, he rose again. So I thank you, Lord, for my salvation. In Jesus' name, amen. After tele tama, whai winga lau upu le nei tai au, whaamanu winga lau suafa e whaavavau lava. Amen. Praise God, tato alala mai lalo, whaftai.